الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هاسوني غيا خارة ورّا آداء إفيتس إسلاميس ورّا آداء إفيتي وجه إسلامي ورّا سن إلالة ورّا قبرو تربيته خقبرو تا آدان تهين سن إلالة ورّا آداء إسا إفي وجه إسلاميس سن دبته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا ور ربي أمنتن إسلمنا خيس إسلام ما خيس سينا حال شفتا تنيني جي ور آداء إفيتيس إسلاميسي آداء إفيتي وجي قلبي ساتي وجي إسلامي وركسيت إلالة إسلام ما قام قوتون فدا جي ربين كينيا قام قوتون فدا جيچون قلبين إسلام ونيتي حالا عمل إفيهن إسلامي سيني تانان إداتي چناتوكوني ربتي أمنتي غم خانين قام قلبي دان قام قوتون ربتي فين كنيني جيچو يوكس تاتي يونيف آداتيتس إسلامي سوبات آداني قبدا آدان حالا عمل خيخنا حالا عمل خيخنا يو إسلامي سوبات هنگا تكون إسلامويتيتي هنگا تكون سراها في إداءتي جيچو تا دبجا قبد قلبين إسلامويتيتي آدان إسلامو بات تانان هنگا تكو قرآنان نابي خايت أمانيتين جرا هنگا تكو نابي كتا جچو خيتي إدا قام قوتو دان اتف كنتي ربي غنا قرآن ربي غنا إسلام ماتنا بكا اتنفلتين قبداتي harka hanga tokkotti kenniteet hanga tokko didde si jetti lubbuun barsiisaa barataa hawaasa naannoon 12 Oromiyaa warri afaan kana dhageessan muslimtootaan baana warri aadaa teetis islaameessite akka qalbii tee islaameessitetti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسني وجنا سو باربادا جالله ربين كينيكيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ور ربي تمنتن إسلام ما خيس سينا قام هندان حال شفتاتنين غمنان إسلام ما سيبيخا آداتي ينابي كتا متي إسلام ما نابيغا آدان تياس نوجين إسلامو يتي هنگا تكون إسلامي هنگا تكون إران هفني لا الله أكبر أن هندانين إسلامي أسي أچين سين نابيغا أسي أچين نابي كتنجور ربي غيان إسلام ما نكننجو أمانتي تيانا كننجو هندانين إسلامي يو جتي خو وجه سينا ربين كي كسجي سيامي هي ورّي قبروتا آدان تهين خقبروتا ربي تاتن هاسون غيّيس اللالتا آدان قبراني قفدي يو جتي قبراني قفدي تعيسى عبد الدينار قبرتش قرشي قبرتش دولارا قبرتش ريالا هونغي جير جي إدانو كنا إسن قبروتا آداتي مو قبروتا ربيتي ورّي قبروتا ربيتاتن خقبروتا آدان تين إردي بي أماس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله ربي في جتشان سنجالة دا سنين بانا خوتا قرآن رقيفنا كلام ربي خينيا قام قوتون إسلام وادا جتشون كن أتي آداني قبدا آدان تيتي سوجين إسلام ويتججو برتا في برسيسا في حواسا هوغنا في قامني موتما هندي غيزن ورّي آدان تيّا نوجي إسلام ويتجرتي ربي نابي غجتن إسنين بانا ربين كيسنا كيجي إسلام ما قام قوتون سينا آجي أسي أجي آدان نابيغا أسي أجي إسلام ما نابيغا مت أواني ربي دو يفتح راكي خاتن قبل ورجتن إسني وجينا سوا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين يوم هنگتوكو إسلام ما نابيغا آجت أگرته هنگتوكو إسلام ما نابيغا هنگتوكو ربي خيان نابيغا يو خجتو تاتي سيغالي يو كس خجتو تاتي هنگتوكو ربي خيان نابيغا هنگتوكو إسلام ما نابيغا يو خجتو تاتي إدا أتي ربي خيغنا هنگتوكو نتف كنتيتي هنگتوكو نتف كنو دبتي ولي غلطي duraan irra waliin taane jechuun wayii sirraa fi atiif quban qabdu hanga tokkottiif kenniteeti hanga tokkoon ittiif kennuu dhabdee siimiti dubbijjee beekat siimiti dubbijjee agarte an akkas hin juu numa ji'ati ati hin jiini dubbiin akkas juu deemti ammarraa toobadhu ifirra deebii waanin si gaafadhe kaneef gaafadhu mee na dhaggeeffadhu hanga tokko shari'aa si beeka hanga tokko aadaa si beeka ati aadaa ta'e oromummaa si beekamu islaamummaa si beeka haa ammoo xiqqoo naa turi aadaa ta'e oromummaa si beekamu islaamummaa si beeka achitti karaan adda maqa oromummaan naa beeka yoo jette edaa hanga tokko komale hanga tokko ati quraana kana islaamummaa kana diin islaamaa kana rabbii kee kana harka guutuun ittiif hin kennine gimmaashawaadha jechuuti rabbii kee kana bakka ittiif hin dandeenye qabda asnaaf beekataa narraa dhaabbadhu bakka jettuun qabda quraana rabbii kana islaamummaa tana bakka itti narraa dhaabbadhu asii achi naaf beekataahii jechuuni jettuun qabda hin qabdu akkasitti guutumatti islaamoyte gaati akkasin na dhaggeeffadhu hadiisatti nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam akkiyyaan almar'u ma'a man ahabba yawma alqiyaama gurbaan dhiirtichi nama jaalatee wajjiin tahaadha yawma alqiyaamaa ji'e jan nama jaalattee wajji kaafamtaa حكمي نما جالتك قبدا في الآخرة أكست نما ربين قياما وجسي خاصو تاو يو بيغو فيتي إنيو فيتا أتي أست غافة الدنيا رجل تخان أكس سيغلتيان حديثني صحيح بيكر نما ربين قياما وجسي خاصو أما يادت كافر غوصا أكمي بني آدم kana keessa gosa akkamii wajji rabbiin fuula isaa si geessu feetaati itti yaadigaa dubbiin qaldiin taatu nabiin keenya arrajulu alaa diini khaliilihi gurbaan diin jaalalloo isaa irratti tahaa falyanzur ahadukum man yukhaalil haalaalu tokkoon keeysan nama jaalalloo godhatu ammuma adda baafatu jeeyyan eenyu jaalatta namni sahaabaa fi nabiin ta'in guutuun islaamummaa wannin ta'in guutuun kaafira aadaan kana malee jiru guutuun jaahiliyyaa nama rabbii wajji si kaasuu taa'u irraa mariyadhu nama wajji kaafamuu barbaaddu irraa mariyadhu callisuun hin taatu gurbaan nama jaalatee wajji ka'aa eega jaan nama rabbii wajji si kaasuu taa'u ammumatti dabaafadhu kana boo jaalatuun kun uffata haala xabiyaa dalagaa isaa
nama lafarra jiru guutuu isaa itti bobbaye. Gurbaan nama jaalate wajji kaafama jennaan haadhaa baluutii fi abbaa baluu taatus aadaa jaahiliyyaa taatus kaafirticha abaluu taatus kaafirtitti abaluu taatus Oromoo taatus warra lafarra jiru kanarraa faranjii taatus abbaa keetii fi haatee taatus nama rabbiin qiyaamaa wajjisi kaasuu feete wajjisi kaasu beekuu yoo feete nama jaalattu dalaaladhu nama jaalatte wajjisi kaasaa sahabaa fi nabiin jaaladha. Nama rabbi beekuun jaaladha. Akka rabbiin hunda caalutti namni rabbi beeku hunda naa caala jaalatuu keessatti. Akka rabbiin hunda caalutti namni rabbi beeku hunda naa caala awwajji ka'uu keessatti. Adda baafadhu gaa hin dogongorin ammayyi. Nama jaalattee wajji kaafamtaa kana adda baafadhu. Haaya. Hadisnitti aanu kasadaffaadha. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Namni ummata tokkotti fakkaate. Ummatuma sanirraahi. رواه أحمد حديثا وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمه الله. نمني أمة تكف فكاته أمة مسن الراهي جاماجا نمني كافر فكاته اتفاقات من اسم شرط يدل على العموم. أجرت نمني أمة تكف فكاته uffataan itti fakkaattu namni ummata tokko fakkaate jechaan itti fakkaattu namni ummata tokko fakkaate uffataa fi dibataa fi afataa fi bobbaagalaa aadaa namni ummata tokko fakkaate keessatti dabaafadhu. Gabroota aadaatii miti gabroota rabbittiin haasa'u jira. Warri gabroota rabbii taatan obboleeyyan kiyya ha gabroota aadaan ta'in amaanaa rabbiitiin isiniin gahaatii namaan gahaa waliin gahaa walii dabarsa. Rabbii keeysan sodaadha. Qaamaa qalbiidhaan amaanaa rabbii keeysanirraa fudha. Nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam akkije man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum rawaahu ahmadu wasaxxahahu shaykhul albaanii fi irwaa'il ghaliil. Namni ummata tokko fakkaate ummatuma sanirraa hija'ama. Namni kaafira fakkaate kaafira ka aadaa jaahiliyya fakkaate jaahiliyyaadha. Hundi sahaabaa fi nabi malee muslimtoota malee hajiru guutuun isaa maal ja'ama? Jaahiliyyaadha. Aadaa wahyayni malee jirtu millaan wahyayni malee jirtu kufriidha. Allahu akbar. Qalbii si haa geessu amaana rabbii keeti. Millaan islaamummaa malee jirtu guutuun kufriidha. Aadaan islaamummaa malee jirtu guutuun si jaahiliyyaadha. Warra gabroota aadaan tahini gabroota rabbii isaanii tahanii kanattiin haasa'u jira. Hogguu gabricha jaahiliyyaatii fi gabricha aadaa taate kitaatu nan baanuu ji'ina qabadhu. Naamiti ka inni itti himu kun ji yoommoo ati gabricha rabbii taate rabbii jechaan si jaaladhaa sittiin himaa uhibbukum fillah taalaw hoottaa gama rabbii keeysanii amaanaa rabbiitiin adda isinii baasa. Isin tun wallaahi amaanaa isinitti haa taatu ha gurra kee dhageessise ha shari'aa rabbii keetii dasii baase kana du. Maal hajuu hadiisa kana keeysa Sheikhul Islaam rahimahullah hadiisni kun inumaatu bakka gariffaa yoo taate malee namni kaafira fakkaate kaafiree jechuudha kennaji. Irra adnaa irra dalaalaan isaa irra xiqqoo yoo fassaruu feete kaafira fakkaatuun haraamitti fassarama je. Jaalatee aadaa kaafiraatiin fedha aadaa jaahiliyyaa. Aadaan jaahiliyyaa waan islaamummaa malee jiru. Aadaa jaahiliyyaa tana nin fedha jette taanaan numa'uu kafarte. Numa fedhuun baanaa bar. Yoo hin fedhu jechuu baatte rabbi sin dhiisu. Aadaa jaahiliyyaadhaa hin fedhu yoo jechuu baatte rabbi sin dhiisu. Aadaan jaahiliyyaadhaa waan islaamummaa malee jiru yaa wayla ka goda seentu laalladhu. Haya boo. Akkana irratti deebi'ee maanaa hadiisa kanaa gizee fassaran gurbaan nama jaala namni
ummata tokko fakkaate ummatuma sanirraahi je itti fakkaatuun kun uffataan aadaa jaahiliyyatti hin fakkaatina, dalagaan aadaa jaahiliyyatti hin fakkaatina, nyaataan aadaa jaahiliyyatti hin fakkaatina. Nyaata akkanaan rakkanaan fedha, waan akkanattiin dhuguu fedha, waan akkanaatiin nyaatuu fedha, waan akkanaatiin uffatuu fedha, guyyaa akkanaatiin dalaguu fedha, guyyaa akkanaatiin ta'uu fedha, ayyaana akkanaatiin fedha, aadaa akkanaatiin fedha. Waan islaamummaa malee jiru guutuun aadaadha. Aadaa jaahiliyyaa jedhamti. Quraana irra jira suuraa Maa'idaa. Wanni millaa islaamummaa malee jiru guutuun kufrii jedhama. ومن يبتغي غير الإسلام أدلان آدان إسلام مالي جرتو قوتون جاهلية جامتي أفحكم الجاهلية يبغون أدلان هيه ما أكم تاتها ملان إسلام مالي جرتو قوتون كفري أفغير دين الإسلام هيه يبغون أفغير دين الإسلام يبغون كفريدا ملان إسلام ما جرتوندي آدان آدا إسلام ما جرتوس جاهلية أفحكم الجاهلية يبغون قرآن لتشوتو آل عمران سورة مائدة أكن الرأس دي بيخوغا حديث نبي فسرود دي بنغاما من تشبه بقوم حديث نقول نافته بي ختنافين ردي بيو جرا قوات قبطلو سموتي من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل هي أو كما قال رحمه الله لقاسات سنجي نمني أمة تقف فكاتي أمة مسان الراهي جاما حكمي أمة سني قبدا جاهلية كفري أني كافر فكاتي كفرون فد بريفنا جاهليات بريفتني جاهلياتهم فد أني أمة ربين هنجالن كافر فكاتني ربين إساني وجنا خاصو هم فد وجي أم مرة أن قبرتش آداتي متي قبرتش ربي تنمجي أم مرة أن آدان قبا آدان تي ينوجي إسلامويتي آدان تي إسلام ما دا ربي نابي خا قرآن حديثا نابي خجي أم مرة حركة قرب دويفتي حركة قوام بفتي وخاني قويا سجيسو قويا ملك الموت ستير سيمسيسوف تأه خيسار ربي قام فتو خيسار ربي صدار دبولي سخي جولتين برسيسا برتا إسلام مسلم توتا نانو هندا أكسد دبا فدا هيه رغان أفرفادا قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الاستفهام للإنكار سيسين آدا برينتماتي آدا واللالاتي بربادني هم بربادنا آدا واللالاتا جئ ربي الحمد لله رب العالمين قرآن بوسيدو آدان تي سيوجي إسلامويتي سيوجي إسلامه بات تانان آدا جاهلية جامتي هنگا توكو ربي نابي خاني إسلامويتي هنگا توكو إسلام ماس مالي آدا سيبي خا شريعة جد كستاتواتي حركة توكو مولفتي حركة توكو دويفتي نجت ربي نكس هنجئين يوكس جوباتي هند إسلام ماس سيبي خا هند خيتين إسلامويتي آتي كستانان ورّا هند ساتين إسلاميتي ناسا وإيغريفو قبروتا ربي ورّتي خا قبروتا آدان تين أن قبرتش آداتي متي أن قبرتش ربي تيجي حركة خيني لا ربي والكني حركة يا ربي خي رغانا تي أن قبرتش خيتي مالي قبرتش آداتي متيجين سيكي بلا سيهاكي بلو أكا غاري تتفكني دوب أكي جي ربي قرآن رد يا أفحكم الجاهلية يبغون سيسان آدا برينتماتي آدا واللالاتي آدا جاهلياتي بربادني هم بربادين آدا جاهليادا جئيبر هاي مال جامع آدان جاهليادا مرتين إسا مرتين آدا جاهليادا إني خمال جامع يو سينجي
namni waan jaalatee wajjiin ka'a. Kanaaf inni kun hukumii keessatti dhalaan warra jaahiliyyaadhaa ta warra aadaa haraami fuudhuun ta warra amantii kitaaba waan hin jijjiiriniin yoo kitaaba dalagan ta warra Iyyesuus tana fuudhuu dhalaa isaanii halaali. Foon isaanii halaali. Ta warra aadaa jaahiliyyaa ta waaqeeffataa intala isaanii fuudhuun haraami. Foon isaanii nyaatuunis haraami. Waan itti irkatu qabuufi inni kun warra Iyyesuus maqaa dhawatu kun aadaadhaa kun abbaa kaayee waan hin qabneefiyyan. Walaa tankihul mushrikaati ragaan quraana. Hayyee suuraa Baqaraa asirra deemteeti kana hogguu akkasi beekuu feeti. Hukumiin jaahiliyyaa hukumiin aadaa haraamtun akkamiin laalamtii jechuu dabaafatuu hogguu feeti. Warra aadaa kanaa irra badaadha hukumii shari'aatti. Warra Iyyesuus geetaanoo kammiluut dhageessa warra akkas ju'u sadirra warra waaqa gurraacha garaa garbaa ju'u kanaatu shari'aatti irra jibbama. Walaa tankihul mushrikaati ayata juut adilla siigaltee اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب آية جوت أدلة ولا تنكحوا المشركات آية جولما ولفدي أدو البيان هي إرتش دوري واقع قراج غرا غربا جچون علابان تن أمنتي هوغن سموتم ما أدون تين أمنتي دا gurraachi gubbarraa kun faajjii mallattoo qalama waaqaati siin ja'a. Nuti rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu. Gaafi barsiisaa barataadha. Gurraacha garaa garbaa akka ta'e eenyu qoratee irra gahee eenyu nuun gahe barnoota sammuun teenya fudhatu qabdi. Eenyu tolbayee qoratee fidee taakka halamaffaadha. Barnoota gadaa kana guututti abbaan boce eegalee jalqabee eenyu inni moo dhalootumaatu dhalootarraa dhaalaa dhufe abbaan dura eegale eenyu? Abbaa dura eegale yoo qabaate abbaan sunis harraa dhalate qaba. Abbaan dura eegale abbaa irraa dhalate qabu sun abbaa isaarraa edaa aadaan dhaalini nuffidee ji'iin yoommoo asumaani hanga dhala ilma namaa dhumatti achi deemaa taate dhalti namaa dhumtisiidhaa nabiyyumaatu gaafa lafaa ka'u ijoollee daa'ima hogguu ol kaatu marga qabadhuu lafaa ka'ii shirkii tana biyya barsiisee jiin barnoota gadaa eenyu boce ji gaafi akkanumatti dhalti dhalaa akkanuma dhaalamaa dhufe hoggaa siin jee dhalti namaatun bakkatti dhumtu qabdi. Nabiyyirra dhumti. Nabiyyumaatu shirkii biyya barsiise. Waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu laa ilaaha illallah. Nabiyyumaatu akkana biyya barsiisee jiin tokko gurraacha garaa garbaa ta'uu qorataa kamiitu itti dhaqqabee dhaqee laalee dhufee abbaan waan kana irra ga'een jiru. Barnoota kana hoo abbaan nuu boce hin jiru. Yoo abbaan jiraate abbaan sun abbaa irraa dhalate qaba.
aadaa abbaa isaa dhiiseet aadaa biroo kophannuu uumee ji'iin yoommoo abbumaa'uu hin qabuu taate edaa isiin aadaa abbaa taateetuu hin beekamne jiin gaafii sirraa'uu qabu kun sadeen. Alaabaan Oromiyaadha seera hooggansaati bareedduudha. Gubbaan gurraacha gabrummaa janiin hatti aanu diimaa dhiiga buufteeti laffaatee aarsaa kafaltee hatti aanuun bilisummaa akkasi itti baataa carraaqii abbaa laffa'ee itti baha jechuu kun yaada sirriiti. Alaabaan Oromiyaa alaabaa sirriidhaati. Alaabaan abbaa gadaa ammoo alaabaa amantiiti. Waaqa gurraacha garaa garbaatiin hoogganamaa kanaan masakamta jechu. Kaayoo mootummaa odoon tahin kaayoo amantiiti. Alaabaan Oromiyaa kaayoo hooggansaati bareeddu. Alaabaan abbaa gadaa alaabaa amantiiti. Waaqa gurraacha garaa garbatti amanuu ja'a. Hayyee akka naannoo Oromiyaa guututti 12 hundi isaa eenyuun hoogganama? Naannoon 12 tun alaabaa abbaa gadaa kana jala jiraatti. Kalara uffata aadaadhaa bifa adda addaa haa qabaatu malee waaqa gurraacha garaa garbaa hajuu kana jala jiraata. Rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu Allahu Akbar. Hin kafarru rabbitti. Akkasitti hubadhu. Maqaa sabaatiin amantii si qabsiisuu tahuu isaa adda sii ba'ee jiramma. Uffanni aadaa naannoo isaatiin wal dhabee alaabaa abbaa gadaatiin deema, hoogganama, masakama. Faajjiin abbaa gadaa gubbaan gurraachi kun waaqa gurraacha garaa garbaa jechu. Asirratti ni godhata. Akka naannoo biyya garitti harkarratti, akka naannoo biyya garitti asirratti akka fedhetti haa godhatu. Uffanni aadaa guutuun alaabaa abbaa gadaa jala jira. Akka naannoo 12tti haa wal dhabu. Alaabaa waaqa gurraacha garaa garbaa ju'u kanaani masakama. Lallal kanaani masakama. Kanaan hoogganama. Edaa waaqa gurraacha garaa garbatti amanna jechuu alaamaa saniiti. Kanaan maal jettamma? Kitaabni kiyyu kunolaa kitaabni as jira. Arra kitaaba irraa isin qaraa isaa yoo feetanii. Kana agartee kitaabni kana laal. Alqawaa'idu waddawaabit inda min ilqayyim akkana jaa. Haya kanarraa inni isinii makaarra kitaaba irraa inni isin qaraa isuu deemaa bar. Akki jee rahimahullahu ilmi dhiiraatii bar. Akki jee waan gabbaramaa alaamaa isiidhaa waan gabbaramu san namni beekaa jaalatee kaayate kaafira yoo tawbate yookaan ni jeefama. Allahu Akbar. Kitaaba kana qabu. Ati yoo qabda akka Iyesus geetaa nooyi waan garsiisu san ni beeytami masqala asirra gararraafatuun akka jirutti melekkata waan gabbaramuuti. Alaabaan gurraachi gubbarraa kun waaqa gurraacha garaa garbaa hajuu kunis melekkata waan gabbaramuuti. Melekkata waaqaati. Gurraachi gubbarraa alaabaan kun gurraachi gubbarraa harkarrattis haa ta'u xarafa irratti bakkuma ta'ettu haa ta'u uffata aadaarra ka jiru alaabaa abbaa gadaarra ka jiru uffata aadaarra ka jiru alaabaa abbaa gadaarra ka jiru melekkata waaqaati. Gurraachi melekkata waaqaati. Wanni asirra gararra'u masqalli melekkata waan gabbaramuuti. Ha melekkata waaqaatis melekkata waan gabbaramuuti. Ha asirra gararra'u
masqallinis milikkata waan gabbaramuuti. Lachuutu milikkata waan gabbaramuuti. Namni milikkata waan gabbaramuu kana jaalatee uffate kaafira nijjeefamaa yoo tawbatuu baate hajuu kitaabaan siibane kana qaba. Ati wayii quba qabda. Maqaa aadaatiini, maqaa sabaatiini, maqaa oromummaatiini amantii si qabsiisu jiranii quban qabdu kaati. Uffanni aadaa alaabaa abbaa gadaa jala jira. Siigaltee haa akka naannoo wal dhabu alaabaan abbaa gadaa gurraachi gubbaa sifa akkaataa waaqaati. Gurraacha garaa garbaa janii sifa waaqaati. Aboo rabbiin gurraacha garaa garbaan jennu subhaanallah. Nuti islaamni salaata keessatti subhaanallah jenne. Hin jennu kana jechuu bar subhaanallah jechuun kun. Ehey nuti muslimni rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu adilla. Subhaanallah waan siin hin mallerraa hin si qulqulleeysa. Gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu jechuu hiikkaan isaa. Shari'aa adda baafadha. Amantii teessan adda baafadha. Gurraacha garaa garbaa hin jennu rabbiin jechuu irratti ragaan adillaan. Subhaanallah sujuuda keessatti. Subhaanallah jilba keessatti. Subhaanallah gizee rabbi zakkaru. Nuti amantii teenya keessatti akka alaabaa abbaa gadaa sanitti rabbii yaamuun dhoorkaadha. Ragaan subhaanallah jechuu kanaatu adillaadha. Ahaa maal jechuu hiikkaan subhaanallah juu kun waan hin mallerraan waan siin hin mallerraa hin si qulqulleessa. Akka rabbiin hin malle rabbiin hin jennu. Gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu. Ragaan subhaanallah jechu uffata kanaafi waan kana wahuma isaan rabbiin akkana janiifiin jibbee. Allahu akbar. Wahuma isaan rabbiin akkana janiifiin jibbee. Kudha lamaan naannoo hundi kana jala jira. Barumsa sammuu ni qabdaami. Baandiraa takka jala wanni jiru wasaniin masakamuu ni beeytami. Alaabaan milikkata Haji rabbiin akkanaan jaa yoo jette malee maaltu si hafe? Qalamni huccuudhaa haa wal dhabuu malee tabbaa gadaa waliin dhabdu. Akka naannoo 12tti. Akkasitti dabaafadhu. Odoon beeyne kafuru jirta adda baafadhu. Asirratti deemee wantoonni tashabbuhini keessa dhoorkaa ta'an 5 jira. Gaafii waan jaahiliyyaadhaa san fixeetiin jiraami fixe. Aadaan islaamummaa malee jirtu guutuun jaahiliyyaa afa hukumal jaahiliyyati. Millaan islaamummaa malee jirtu guutuun kufri. Waman yabtaghi ghayra al-islaami. Akkasitti kana lamaan qabadhu ija lamaan iddoo kaayadhu. Warra aadaa isaa islaameessetti naasa'u jira. An hanga tokkoon islaameetiin hanga tokkoon hin islaamayn yoo jette malee. Hanga tokko naaf beekata, hanga tokko rabbiin naa beeka. Eessatti adda fudhattanii edaanuu rabbii kee kana qaama guutuun ittiif hin kennine ati. Hanga as duraa islaama ibseetee mi'atu, muslima ibseetee mi'atu qaama guutuudhaan duraan akkasitti ammarraa haaraa akka ta'u hubadhu. Aadaa jechuun haala amala nama dhumeeti. Haala amala abbaa kiyyaati. Haala amala abbaa kiyyaati jee rabbii guddaan dhabu. Allahu akbar. Haala amala ayyooti yaati abbaa kiyyaati kanaa jee rabbiin dhabu. Yoo kanaa jettee rabbi dhabuu baatte aadaan teessi wajji islaamoyite gaa islaamoyite jirti. Haaluma amala kiyya kaniin qabu kanaan naaf aadaadha. Na wajji islaamoyine jirra. Wantoonni tashabbuyni fakkaatuun keessa dhoorkaa ta'an 5 kitaaba kana qaba. Laallal gaggabaabseetiin isiniima waa xiqquma naafadha. Kitaaba kana qaba. Tashabbuyni fakkaatuun waa 5 keessa dhoorka. Kaduraa kufri fakkaatuun dhoorkaadha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. Yaa warra rabbitti amantan ummata rabbiin itti dallaneen jaalatinaa wajji isin kaasaa jeejan. Akka rabbiin ummata sanii wajji isin hin kaafne kaafiran jaalatinaadha.
مالي في حكمان دور كاداجن خوني في فو دررمي ربي ساتي والدبي دررا إساتي سد برا في فو مسمرة ولا لجرا درران إسا أكستين دبري في جيج حيه حيابو اتيان سمس أكسما أغرتي حيوان فكاتون دور كادا افتراس سبعي جي حديث نقان حيوان فكاتو وني دور كاتف ولقد كرمنا بني آدم كان خبنية جرية جربين نزول عن المكانة والرفعة صدركار را قبولة جاما تنافجيش دور كمتيجان مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لمجي خصدق فادا واني اتفاقاتون دور كا شيطانا إن الشيطان يأكل بشمالي شيطاني بتانياتا بتانياتنا حديث جواد الله نواوي شري مسلم وان دلقا شيطانا جان اتفاقاتون دور كمادا هيا خافرق فادا أعرابي ورتيفتو بادية فقاتون دور كاديان الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لا يغلبنكم الأعراب حديث جواد الله وأن بكم سساني تكاته في ولا لقدتني ولا لقدت خنت فكاتني أفر هاي مالي ديرو بوان قد أنتتن فكاتني جتشو دهيك كان إساجاني بر خطابة خنا قبل القاعدة دا إسيني في موفين تا قاعدة غنان إسيني بندو حاول جل قفتو خشنف فادا ديرتي تلتن فكاتين تلان ديرتن فكاتيني لعنا جي نبي محمد أباره ديرة تلا فكاتو تلا ديرة فكاتو جي مالي وني خندور كاتيف جنان تقليب للخلقة فطرة ميشا ربين أكا اتي أمر ميشا ربي ججيرو جاما تناف جيتشا ديرات الله ولي فقاتون دور كاته نمو مسمرسا قبته ها ببئي گلو جيچو مسمرسا ببئي قبته ها ببئي گلو جيچو أسرت ديو إيغا سنفين بنا إيغا سنفين بنا جي قايدان وانتوتا شنن كن خيسا ولي قبطو جان قاعدة خوالي قبط توكما اگرته الشريعة جاءت بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات لما والشياطين سدي والنساء أفر والأعراب شن وكل أطفي وكل ناقص خنا ولي قبط جلان لا تتشبه بكل ناقص وان إروته وان سيغدي هندتهم فكاتني أكنيشون أولو الهمة ختام نكون هيبو حمله نما بريچو وان سيغدي تم فكاتين أبان المايوجي هنگ بريدو گرته وان درين أكيسيني أمانتتس وان درين أكيسيني آدان إسلام ما ملي جرتو گوتون جاهلية وان گتانتي صفت نمت فوتوتي خوال وجي فوتو قات الارمي را خغدت وان گجرا تيك توك را لالا اولت واني دليتو صاحب خيتك قب دلغات هيتك قب لا تتشبه بكل ناقص وان إرنا قبا وان سيغدي خنت فكاتيني اها قدنا نوفد دين اسلام سمو قد سيچو علو الهمة حملة امسيچو أكنا ترى برمه واشن فكاتون دور كادا يجمعه النهي عن التشبه بكل ناقص هنو خطابان سنگر سے قبطاكا أدلان دور دبرتسون أدلا شنيني में هيبو نوتي گبروتا عاداتي متي گبروتا إسلامو گبروتا ربيتي گبروتا دين ربيتي گبروتا إسلامو ماتي نوجي إسلامو يتي عادانتيا نوجي إسلامو يتي حالا عمل غيا برسيسان جيچوني دندا أبان سيرا جيچو دندا عادانتيا نوجي إسلامو يتي جرتي hoggana fi hogganaman hawaasni biyya nawajjin aadaanti ya islaamoytee jirtii ni danda'a
وركز دنديسن هندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.